Chung in Chung's television jana bam goita Tonnerway asai pukpa pujang luna serup kesak nai tuang local daily newspaper the Tamenglong Times the Canfield Mail sekani jisam tuang kabisu macam mekoin kau panda long ne lai meko Tamenglong Times ko kum hilawe Tamenglong district headquarters ko asai hai kalon 78 tang mai India Independence Day ngai mung mini stadium Tamenglong ko district administration rui kamung daina lang patna tatkai kante Northeast India ko kauleng mai India's national flag hai INA headquarters complex Moirang Manipur ko asai 78 Independence Day mung ko poi sukante kandi ko suna Moirang ko hai Indian National Army INA ri mai ri raileng mai national flag tai April 14 1944 ko poi sulokane ataw Bangladesh kandi ko patbam mai katok mai nunung lamta sampan lana Chief Justice of India Justice Deputy Chandrachur ri sakan mai kitu Ningtha sumai freedom and liberty ti hai ani rui kakun tai makna bam khone 78 Independence Day ngai mung asai first Manipur Rifles Ground Impal ko ngai kamai ko Chief Minister and Biren Singh Rui tulanai sa kamai kitu kamai rui jai mai government hai state ko in chu jang mai nai da diu khang tu mai lungning nai mi state hai tribe 34 tong kai kun de kuma state ko ataw ka tok mai nai mai hai ka peng thang mai ban rui de tuna sakane Manipur Congress President Kaisam Megachandra Rui National Students Union of India Manipur State Tuang President Tribal NAC Joyson KH Rui Ray Mesuna Pungan Maita Felicitate Sulo Kante The Canfield Mails Kuni Kuman Hirobame Tausem Headquarters Student Union Rui Press Release Di Patkan Mai Thailaina Tausem Headquarters Tamenglong District Ko NIC 78 Independence Day Dat Kai Kane Tiki Tausem SDO Office Building Taruruna Makmai Rui SDO Gong Tanglo Kan Magay Sadar Hills Kangpopi District ko Lungbamai Kukizo Community Goirui Zengni Thum 13 August Korui Kahauna Independence Day 15 August ngan Fasting Lana India Mai Goi Chuncham Khang Rakulum Kante Lok Sabha Tong Leader of Opposition Rahul Gandhi Rui asai India Tong Independence Day Timiko Prime Minister Narendra Modi ta lalu naibamai Manipur State ko Gonglong na Chuzeng Mai Nai Khang Pari Gong Laro tana Jenghoi Kante India Kapum ko tatkai kamay kumna None District Headquarter DC Office Complex Kongni District Administration None Rui lang na 78 Independence Day mung tatkai kante Independence Day kogday Dr. Sarat Chandra Arozu IAS DC None Rui Chief Guest suna National Flag jai thau na Rastriya Salute tilo kante Nagaland tuang naipad be ko nai mai district charuk ko hai Nagaland government bangko bamak mai disin mai thek katan phungwang khang Government of India le Eastern Naga People's Organization kakko nuna mai gongte tuna sai National Highway 37 Impal Jeribam kakko thau phungba mai oil tanker driver akat o phum sibilong dangko dui lo khang kai korui dui kai kante kata hai RNCM lungba khatni RNSOM President Rui Jai mai team Rui namgang jang mai goile phuame tuna sai Kangpopi ko thado mai gan padaita kongsai mai tuna lumsi mai ase goina bailoi lothe bai mai kanai ruina kabiu the tuna sai rong mai jana goi rui thailo diu khang rong mai naga council manipur ruina latbam makhat tatkamai 12 August nungtai tipat kan the mi labam ki thu taw RNPO tuna kaw mai phom nai ba mai hai ka thek ramak mai the khori ka sem kani mai jeng rui RNCM ruina mi RNPO ti hai thalong mage la thau mage tuna sa kan the Kamai ko suna ting nai lam ni thai sam lo ko chang mai 29 degree to 21 degree Celsius naimik rina 4:51 AM to 5:51 PM gan karina ting rai kai mai puni jimang ting ri ni moite asai kan suna to kabi sumai cham kaw lo lo te janu ba mu gaita thongku te